नमस्ते कार्डम कार्बी अंगलोंग में आप सभी का स्वागत है। मैं उर्मिका बेपी और आप देख रहे हैं एनएन वार्ता कार्बी अंगलोंग नॉर्थ ईस्ट। कल के बेदखली यानी इविक्शन ड्राइव को लेकर कार्बी अंगलोंग ऑटोनोमस काउंसिल की तरफ से बड़ा खुलासा। पूर्व लैंड एंड रेवेन्यू विभाग के कार्यकारी सदस्य अमर सिंह टीसो ने दिया बयान, किसी भी तरह की नहीं हुई है लोगों पर जाति, कुछ जमीन के दलालों के कारण हुआ बड़ा हंगामा। 2013 में ही काउंसिल की तरफ से लमडिंग रोड 5 किलोमीटर पर सेरिकल्चर की जमीन का आवंटन व अलॉटमेंट हो चुका था। फिर जुडिशियल कोर्ट के लिए जमीन मांगने पर काउंसिल की तरफ से 25 बीघा जमीन न्यायालय को सौंप दिया गया था। अमर सिंह टीसो जी ने बयान दिया कि काउंसिल के तरफ से बार बार नोटिस भेजे जा चुके हैं, पर वहां बसे लोगों के बाधाओं के कारण देर हो चुका था, पर आखिर में हाई कोर्ट से ही इविक्शन का कदम उठाना पड़ा। उन 35 घरों में से 11 परिवार है भूमिहीन। उन भूमिहीन लोगों के लिए काउंसिल द्वारा होलीराम तेरांग गांव में 1 कोठा 10 लूसा के हिसाब से 8 बीघा जमीन उन 11 भूमिहीन परिवार के लिए अलॉटमेंट दे चुके हैं। वहां रास्ते बनवा कर देंगे और सीएम डॉक्टर तुलेराम रोंगहांग द्वारा उन 11 परिवारों के लिए 3 और 1 लाख रुपया नए घर के निर्माण के लिए मदद करने का निर्णय ले चुके हैं। श्री टीसो कहते हैं, कानून हमारे हिसाब से नहीं, हमें कानून के हिसाब से चलाना है। एनएन वार्ता कार्बी आंगलोंग नॉर्थ ईस्ट। जुडिशियल कॉम्प्लेक्स 5 किलो बालिराम तेरांग आंगलोंग इविक्शन पुठा लासी कार्बी आंगलोंग के नांगली तुम कटो बेटा चीनी लो अप्रांग बांके एग्जीक्यूटिव alongsi judicial court adoko DC office longsi along with lapen 2012 2013 aninkan bangke judicial court bangta separate nang populo lasobensi judicial court soratu Karbi Anglong autonomous council longle nang hanglo lapen Karbi Anglong autonomous council pen 2013 aninkan 5 kilo baliram terang arong along Central Seal Board Sericulture along le holadak kelotang lapen ke afida bangke la solong le judicial court nang hangsi 25 bighas labang solong le 2013 aning kansi allotment kilo lapen la sopen afid ladak judicial court atum hem nang chi kimtong thektheako bandri wal nang salam thektheako bangke ajak longle adalal atum labang so longle kacherai phansi chenglo lapen ke ningkan sia fit 2014 molom sita eviction dolo lapen ajak atum thur thesi ako puthot hola dak do thulo lapen ke labang so eviction a notice ke abatai lo kipi hola tum phan te office elitum CM sir Dr. Tuliram Ronghang Karbiakhe lapen kiduk kelak arada phan akaching khona joini abatai eviction ji pusitame labang so eviction abanke peklem long ledetlo peklem long ledetlo lapen court atum pensi chingki chingwai kadok we pensi peklem long ledetlo poren bom la sonsi apor bang en bom lo lapen afida bangke Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir Dr. Tuliram Ronghang Nilisi Aprang Atram Sir Abang Revenue Yem Dolo Labangso Revenue Yem Kedohut Bang Kwansi Encroachar Doma Puniliphan Order Nang Pilo Lapen Revenue a Department Tumpen Nilitum Langlo Total 35 families Encroachar Do Lapen Ke Karbi Anglong Autonomous Council CM Sir nilituman hukum nang kilo la thongke pra phong bong landless family bang pandolo how many landless families are there lapen ke nilitum thongke pra phong bong pen don crazy bang landless family lo don crazy bang landless family lo labang so landless family tum phan
Karbi Anglong Autonomous Council pen Baliram Horen terang arong along Holadak long le 8 bighা ঠিক পিলো 1 কোঠা 10 lusa 1 কোঠা 10 lusa si la 11 families aphante pek pon lo allotment ta piat lo la pen holadak bang hem ta kim pipo towar selam pipo kadok abeta thik pithai pupol la pen ke alang litum phanta ting kadok we sitame pipon po la pen 11 a families fan ke CM sar hukum nang pilo lage si paisa ta ki kim kera ke damia fan sitame Karbi Anglong Autonomous Council pen pidu nang pu pusi le tuma hukum nang pilo tebo pista holadak along le ke do vek atum la don kri si fan se padam long le galo amasila pu wang bom lo nona bangke High Court pensi labang solong le nang wek po nona bang eviction nang po pusi High Court pensi order labang so tarik 16 June arni ladak bang nang pale lo order lo lasia tumi lasia itu High Court order lasia tumi abangke eviction bang claim nang ko so no one is above the law jokta law pen ga attack kali you cannot dictate the law will dictate us Lasi hola dang bangke it is already allotted alien law like a judicial code of fund tate hoy Karbi thakibo pare tate Boro thakibo pare tate Muslim thakibo pare tate Hindu thakibo pare jok le do sitame like allotted land for judicial code la bane eviction back polite lasi la dang bangke ilitum as per High Court order la penke ilitum ACM sar Dr. Tuliram Ronghan lapen Karbi Anglong Autonomous Council than ka chela pabi lasi ajaga song atum kaninge thap kaninge pru akoi kipi labang ke ahokalam kali lasi hola tum phansita pini nangli tum chu hoi pen public a phansita me pachini lo ahokalam si kadogowi sitame ponai lapen pele nai rat along bangke laso yo nisi pini nang litum phan kadok we nang hang lo lapen nang litum siame pachini pon igna borat हिंदी में कार्बी आंगलों की ताजा खबरों को पाने के लिए सब्सक्राइब करें। कुरुरवांगथो।